số này ta học này là công bố tại tam đàn video phía xa cô đấy đây nhưng một điên bên một non từ vừa can đây bật cô đấy trên thứ hai nhất mấy điên thì đọc phí không mấy điên thì đọc phí ní cứ kê nhiều phí biong one dọc phe giặc cookie Israel chẳng không cho nó chơi mấy điên thì đọc phí ní kê dây tha Israel miến giặc cục cứ ở Satan dọc bái biong one mình tì pet chẳng cho nó chơi này mấy điên ní cứ kê dây tha miến mình tì bà mà xí này các bài mình tì pet chẳng những số mơ học sự mục tiêu cột bóng nón này mấy điên vị trí cứ tì tán và nâng kill play chặt kỳ cả xoáy rồi chẳng không mấy điên ní cứ kê dây tiện to nâng cá xoay rồi play nâng tì tán vị trí cứ tì tánបន្ទាប់ពីយើងរៀនគោលយើងរៀនអំពីយើងដឹងអំពីមេរៀនតកតងនឹងអ្វីយើងចូលទៅដល់មុនប៉ុបគឺអ៊ឺសេយោហើយនឹងអ៊ឺរ៉ូប៉ុន្តែគឺយើងរៀនអំពីពាក្យមុនសិនមុននឹងយើងចូលសន្ទនាខាងក្រោមនេះពាក្យទី1 Offiil គឺកិរិយាអំពី idom ធុងសាគឺកិរិយាសព្ទបំលាស់ទីដូចជាពាក្យថាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកហ្នឹងគឺនិយាយ idom ធុងសាកិរិយាសព្ទបំលាស់ទីផ្លាស់ប្ដូរជាមួយពាក្យទី1 Nario Khada យើងបកថាចុះទៅពាក្យទី2 Nario Oda យើងបកថាចុះមកចុះទៅចុះមក Ola Khada ឡើងទៅ Ola Khada សំដៅ Ola Oda ឡើងមក Na Khada ចេញទៅ Na Oda ចេញមក Thuro Khada ចូលទៅ Thuro Oda ចូលមក Thora Khada យើងបកថាត្រឡប់ទៅ Thora Oda យើងបកថាត្រឡប់មកពាក្យនេះមានពាក្យផ្ទុយណាមានពាក្យទៅមកយើងអានបកមិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានពាក្យឲ្យជួតម្ដងទៀត Nario Khada Nario Oda Ola Khada Ola Oda Na Khada Na Oda Thuro Khada Thuro Oda Thora Khada Thora Odaអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺតកតងនឹងកិរិយាសព្ទបំលាស់ទីផ្លាស់ប្ដូរពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់វេយ្យាករណ៍បន្តគឺកិរិយាអំពីអ៊ឺសេយោវេយ្យាករណ៍ទី1នេះគេគឺមានអ៊ឺសេយោនេះយើងប្រើនៅពេលដែលញ៉ងនៅពេលយើងបញ្ជានរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយយើងប្រើអ៊ឺសេយោអ៊ឺសេយោយើងបែងចែកចំពោះកិរិយាសព្ទមានជើងគឺយើងប្រើអ៊ឺសេយោចំពោះកិរិយាសព្ទដែលអត់មានជើងគឺយើងប្រើសេយោអញ្ចឹងសូមកលេចមើលប្រយោគទី1 Shiktangi Odie Israel Shiktang យើងបកថាហាងអាហារអញ្ចឹងគេថាហាងអាហារនៅឯណា Odi ឯណា건물 밖에 있어요.អញ្ចឹងមានផាក់យើងបកថាខាងក្រៅអញ្ចឹងហាងអាហារនេះគឺមាននៅខាងក្រៅ 건물 គឺអគារ 건물 អគារ 저쪽으로 나가세요. ជាងឃើញពាក្យ 나가다 មិញយើងលុបដាចោលអត់មានជើងអញ្ចឹងគេប្រើជាមួយនឹង 세요 យើងបកថាសូមចេញទៅ 저쪽 គឺខាងនោះឬក៏ផ្លូវនោះឬក៏ទិសខាងនោះណាអញ្ចឹងសូមចេញទៅតាមផ្លូវខាងនោះ 네 알았어요
chẳng có tham ấy cứ bạn khi nhóm đấng hơi chầm căn mắn khi đa đi xèo khi đa đi ta biệt đám nhưng bọn tha rong chầm xèo cứ sổ chẳng nhìn bọn tha xôm rong chầm căn mắn mùi plate này thì có bẩn tịch xôm rong chầm mùi plate thì có rong chầm món bẩn tịch dục tí bay bật đó do ký trả đi ít sợ yo trả đi nhưng bọn tha cần lại ông coi nhưng chẳng cần lại nhưng bọn tha do ký tin ní miền cần lại ông coi ót rồi có miền cần lại ông coi đại được tế nữ tin ní nè nhưng chẳng có lại tham miền ăn chứ xèo việt đám cứ ăn ta nhưng bọn tha ông coi nhưng chẳng biết là miền chứ nhưng pra xe yo chỉ bọn tha xô mong coi cho màu nhưng chắc như cho ta đó nhận sụp tìm muối cứ nhận sụp tìm muối ní cái ao dương xong ăn sẵn cứ đi mưa phổ cố al mặt chín thành nó rứ nhận kéo ha xèo nhận kéo ha đà biệt đó như bọn tha xôm chộp rồi gặp cục cố xèo xôm chẳng xôm chộp thành nó bịa al mặt chín để trấm trời đời dân mơ rụp hiệp tìm muối dân khơi đời chỉ rụp cho tới mình chứ như xoay rụp biện ra để cho tới chứ như mơ biện rụp hiệp càng ní sẽ nhà bùi kia mình chia thập biện bọn dân dây phía xa của đây cứ làng tờ chứ như xoay rụp biện làng tờ mó cứ trầm trời bọn top đi bọn nhận sụp il tìm mùi bởi dân cho cả này thì bí cái ao dân mơ rụp hiệp hay thôi để họ để những pra ư xe yo cứ những bọn thà sâu mà mình pra nó phải bằng chia phổ kỳ chẳng muốn những mơ tới họ sẽ vô lên mùi đọt bấy chẳng như mơ để họ bỏ kế y còn mù đế giặc cụ ký y sỏi yo và thiên cứ giặc cụ ba mà xì ở sàn cái lại lụa thằng nám chẳng cái số tha ta cần lại lụa thằng nám miến còn mùi bên nơi không kia y năng nỉ bên nơi không kia nỉ để rồi tề cho có trai ta chi ha il chừng nghe ít sợ yo chẳng có trai ta miền nơi il chừng nó cái tròn bị tròn chẳng cứ miền nơi tròn tí muối chi ha chẳng bọn ta còng đầy chẳng miền nơi tròn tí muối còng đầy trò chú cứ đó nè đó khá xe yo chẳng có tha xóm chơi cho tới được coi như mọi tha xóm cho tới này đều khả năng cứ cho tới nè 8 phở nụ cho chục phở nụ được có từ nụ được có kháng nụ chẳng có tê ho kháng cầu ní cứ dương mơ hay trả lại tạm cái số y còn mù đế ươn hành ý ít sỏi ồ chẳng cái số tha ươn hành thần địa kia miền nó không kia đi ọt đi có thần địa kia miền nó không kia thì đại được tệ chứ có trai thần nè bạc miến y chừng ít sỏi yo chẳng cứ miền nó tròn tí pì chứ mơ nó không ní thần địa kia nó tròn tí pì nè chứ có trai thà cho kề đàn điều đồ chẳng bộ có cho nó cái lại nè chẳng mình ta lang tới thì tròn tí pì nè chứ như dân ta xây biệt làng từ hay những bộ cho mùi nâng xe vô từ có xe vô ở say lưng mơ kỵ giả sắp nâng bê lộp đà cháu chứ nhận sụp cái lại những cái dân ai phơi nộp tiền bán chứ em chốt bằng tộp mà cứ em chốt đó sân tình địa tìm mùi bảo dương vĩnh cứ sân tình địa tìm mùi ní ở miền lầu thuan hay nên cả nhà ở đây có cho mỗi tế khi đã thay dò trả chứ như mơ sân tình địa tìm mùi ní lục thuán có xua từ căn menu say ní có xua đầu tiên gần lại là mùi ở toàn đằng tây chẳng xâm an khăn khám chẳng nhầm an chun môn sấn y còn mù đế ươn hay nghĩ ít sỏi yo nè ít sỏi yo menu say có trả lái thuán có xua bằng to tiệt ươn hay nghĩ ở đi ít sỏi yo menu say nên có trả lái chi ha il chinh nghe ít sỏi yo chi ha đô nè đió khá xe yo chẳng cái này ní dân bỏ cái lệ tìm muối
ម្នាក់ប្រុសនេះគឺឈ្មោះលោកធូវ៉ាន់គាត់បានសួរស្វែងរកអ៊ឺនហេងសំខាន់យើងស្គាល់ពាក្យអ៊ឺនហេងគឺធនាគារគាត់សួរថាតើអ៊ីស្រាអែលមានតើមានធនាគារអត់អ៊ីខុនមូលរេនៅក្នុងអាគារនេះឬក៏នៅក្នុងអាគារនេះតើមានធនាគារអត់មានធនាគារដែរឬទេគាត់ឆ្លើយថាណែអ៊ីស្រាអែលចាគឺមាននៅក្នុងអាគារនេះគាត់សួរដេញដោលទៀតអ៊ឺនហេងី RDA អ៊ីស្រាអែលគាត់សួរថាតើធនាគារហ្នឹងមាននៅ RD គឺឯណាមនុស្សស្រីគាត់ឆ្លើយវិញថា Jiha Ilching យើងបកថា Jiha Ilching យើងអាចយល់អត្ថន័យនឹងបានហើយអ៊ីស្រាអែលគឺនៅអញ្ចឹងនៅជាន់ទី1ក្រោមដី Jiharo Nerio Kaseo គាត់ទៀមទាទៅគាត់ស្នើសុំបញ្ជាឲ្យម្នាក់ប្រុសហ្នឹងចុះទៅជាន់ក្រោមដីពាក្យចុះទៅគឺ Nerio Ka ពេលលុបដាចោល Jiha គឺក្រោមផ្លូវក្រោមដីឬក៏យើងមកតែក្រោមមកនេះក្រោមដី Jiha អញ្ចឹងសូមចុះទៅផ្លូវខាងក្រោមនឹងអញ្ចឹងសន្ទនានេះយើងសរុបឡើងវិញគឺមនុស្សប្រុសគោលបំណងរបស់គាត់គឺគាត់ស្វែងរកធនាគារតើធនាគារនៅជាន់ទីប៉ុន្មានគឺនៅជាន់ទី1តើមនុស្សស្រីគាត់ច្បាស់អត់ឬគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងទើបគាត់ដឹងទីតាំងច្បាស់អញ្ចឹងគាត់អាចជាបុគ្គលិកកន្លែងហ្នឹងឬក៏គាត់អាចរស់នៅក្បែរហ្នឹងឬក៏គាត់ធ្លាប់ចេញចូលនៅកន្លែងហ្នឹងទើបគាត់ដឹងច្បាស់ពីធនាគារថានៅជាន់ណាអញ្ចឹងសន្ទនាទី1នេះគេក្តោបអត្ថន័យទៅលើបុរសម្នាក់ដែលគាត់ស្វែងរកទីតាំងមួយគឺធនាគារអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងចូលទំព័របន្ទាប់យើងរៀនអំពីពាក្យទី2របស់យើងគឺ OFE OFE ក្នុងមេរៀននេះគឺគេនិយាយអំពី Vichy ហើយនឹងផាំងយ៉ាងគឺយើងបកថាទិសណាវ៉ានគឺនៅ Vichy គឺទីតាំងអាចថានៅខាងក្រោមខាងលើខាងមុខខាងក្រោយអីហ្នឹងគឺគេចង់សំដៅទៅលើទីតាំងអញ្ចឹងពាក្យនេះវាមានបែងចែករវាងទីតាំងហើយនឹងទិសនៅខាងណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានពាក្យជួនសិននៅក្នុងនេះទី1 V R up 2 an 박 오른쪽 왼쪽 건너편 맞은편 옆 사이 가운데 중간អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យទី1កាបូបគឺនៅលើកៅអីអញ្ចឹងយើង V យើងបកថាខាងលើតែ V មួយទៀតតកតងនឹងរាងកាយយើងបកថាក្រពះណាអញ្ចឹងក្នុងន័យមេរៀននេះបកថាខាងលើR ដែរយើងមើលសញ្ញាកាបូបគឺនៅខាងក្រោមយើងបកថាខាងក្រោម up គឺមុខខាងមុខ 2 ខាងក្រោយ an គឺខាងក្នុង 박 ក្រៅខាងក្រៅ 오른쪽 ខាងស្ដាំ 왼쪽 យើងបកថាខាងឆ្វេង 건너편 ឬក៏ 맞은편 ពាក្យពីរនេះគឺស្មើគ្នាយើងបកថាទល់មុខបរិស្ថាននៅកន្លែងនេះមានផ្លូវមួយហើយផ្ទះឬក៏ហាងឯមួយនៅទល់មុខគ្នាហ្នឹងគេអាចនិយាយថា 건너편 ឬក៏ 맞은편 នៅមកជាហៀងម្នាក់ផ្លូវនៅមកផ្លូវនេះម្នាក់នៅផ្លូវនេះគឺទល់មុខគ្នាហ្នឹងគេនិយាយថា 건너편 옆បកថាក្បែរ 사이 គឺចន្លោះនោះស្រីនេះចន្លោះ 가운데 ជួនកាលពាក្យនេះគឺស្មើគ្នាដែរយើងបកថាកណ្ដាល 가운데 អញ្ចឹងម្នាក់នេះគឺនៅចំកណ្ដាលអញ្ចឹងជាភាសាកូរ៉េនិយាយថា 가운데 ឬក៏ជួនកាលអញ្ចឹងវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងសំទោសពាក្យនៅក្នុងនេះគឺតាក់ទងនឹងទីតាំងហើយនឹងទិសអញ្ចឹងពេលយើងអានពាក្យឲ្យបកហើយយើងចូលវេយ្យាករណ៍ទី2គឺវេយ្យាករណ៍ទី2នេះគឺគេនិយាយអំពីអ៊ឺរ៉ូមានន័យច្រើនតែអ៊ឺរ៉ូនៅក្នុងមេរៀននេះ
គឺគេសំដៅទៅលើទីតាំងគឺយកឲ្យគេឲ្យយើងប្រើទៅលើទីតាំងកន្លែងណាមួយដូចជារបស់នៅកន្លែងណាមួយឬក៏មនុស្សម្នាក់ទៅទីតាំងណាមួយអញ្ចឹងគេប្រើអ៊ឺរ៉ូចំពោះពាក្យនាមណាដែលមានជើងគេប្រើអ៊ឺរ៉ូចំពោះពាក្យនាមណាដែលអត់មានជើងបញ្ចប់ដោយស្រៈគេប្រើតែរ៉ូទេណាប៉ុន្តែមានករណីមួយបើសិនជានាមនឹងបញ្ចប់ដែរប៉ុន្តែវាមានជើងអក្សររីអ៊ុលគឺយើងប្រើតែរ៉ូដូចគ្នាជាអត់តសយោអញ្ចឹងពេលយើងមើលខាងក្រោមចំនួន3ប្រយោគនេះសួរនឹងឆ្លើយយើងអាចយល់បានច្បាស់អញ្ចឹងសូមមើលប្រយោគទី1គេសួរថា 화장실이 어디에 있어요 ខ្ញុំបកប្រធានសិន 화장실 បន្ទប់ទឹកនៅ 있어요 គឺនៅឯណា 사무실 옆에 있어요 អញ្ចឹងបន្ទប់ទឹកគឺនៅយើងបកពាក្យ옆សិន옆គឺយើងបកថាក្បែរអញ្ចឹង 있어요 គឺនៅក្បែរ 사무실 គឺការិយាល័យ 오른쪽으로 가세요 ពាក្យដើមខាដាបូកជាមួយនឹង seyo យើងបកថាសូមទៅ euro នេះប្រៃដោយសារយើងប្រើ euro យើងប្រើ euro ដោយសារអីគឺ orange នេះគឺវាមាន 받침 គឺមានព្យញ្ជនៈបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈឬក៏មានជើងអញ្ចឹងយើងប្រើ euro អញ្ចឹងសូមទៅតាមខាងស្ដាំយើងបកអញ្ចឹងអត់តំណងយើងបកថាសូមទៅស្ដាំទៅតាមឬក៏បកទៅខាងស្ដាំទៅយើងអាចបកបានណាអញ្ចឹងសូមមើលប្រយោគទី2 약국이 어디에 있어요 យកប្រធានសិន 약국 យើងបកថាកន្លែងលក់ថ្នាំ pharmacy អញ្ចឹងយើងបកថាតើ pharmacy ឬក៏កន្លែងលក់ថ្នាំហ្នឹងគឺនៅឯណា 2층에 있어요 គឺនៅជាន់ទី2 위로 올라가세요 올라가세요 សូមឡើងទៅខាងលើ V ហ្នឹងគឺលើអញ្ចឹងរោកន្លែងនេះយថាអី V នេះក៏អត់មានជើងអញ្ចឹងគេប្រើរោអញ្ចឹងវាប្រើគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីទីតាំងមួយទេជួនកាលយើងភាគច្រើននៅក្នុងន័យនេះយើងមិនបាច់បកទេរោយើងគ្រាន់តែដាក់នៅកន្លែងខាងក្រោយខាងមុខគឺមានទីតាំងដូចជាលើខាងក្រោមខាងឆ្វេងខាងស្ដាំវិញហ្នឹងយើងមើលប្រយោគទី3វិញ 컴퓨터가 어디에 있어요 컴퓨터 그 컴퓨터 អញ្ចឹងគេសួរថាតើ computer នៅឯណា 어디 ឯណា 사무실에 있어요 គឺនៅ 사무실 នៅក្នុងការិយាល័យ 사무실로 가세요 가세요 គឺសូមទៅអញ្ចឹងឲ្យសូមទៅណាទៅកាន់ការិយាល័យអញ្ចឹងរកកន្លែងនេះយើងអាចបកថាទៅកាន់ក៏បានដែរប៉ុន្តែហេតុបានយើងប្រើរោបើពាក្យ samusil គឺមានជើងតែខ្ញុំប្រាប់មុនមិញអញ្ចឹងប្រសិនជាវាមានជើងប៉ុន្តែគឺជើងអក្សររីអ៊ុលបានតែអក្សររីអ៊ុលមួយទេណាបើក្រៅពីអក្សររីអ៊ុលគឺយើងប្រើរោធម្មតាទេអញ្ចឹងបើវាមានជើងអក្សររីអ៊ុលគឺយើងចំណាំគឺយើងប្រើតែរោទេកន្លែងនេះអញ្ចឹងពេលយើងចប់វេយ្យាករណ៍នេះគឺយើងចូលទៅដល់យន្តស៊ឹបអ៊ីនេះគឺគេមានចន្លោះឲ្យយើងបំពេញ